Talafalawal nei fo itula Samoa ai ole au onanga lau Samoa Entertainment TV mai e pia mana tala i o VAIFANUA. Ua savalvali atula wa Leilua afe tangata o le tātua tunu ua whaamamaola toto. Mai le pepa o whaasalaunga le malo le savali o lipati ai le whaanoa no le minsta. O le matanga luenga o soifua maloloina wa awa salu malolo fipo i lela asanga. Ma whaamawina le o atu le afe valu se lau lima sfulunga ngase. Talu ona tatala le onanga i le lua afe ma le lima. Ai mole taimi nei talu mai u Leilua o lua lima na whaamawina e lua se lau tolu sulfitu. O lo whaongaina le whale whaamata o toi mtotua. Ma le tolu se fulu lima o whaongaina le onanga i savai. Peitai u whaamawina fo ile o atu le se lau lua sfulu ono miliona. Walu se lau walu tasi iwa se lau TALA. Tupe alu i lea au onanga talu mai le lua afe ma le lima. Mata o atu le minista ili whailua inga ma le ofisa whaasala lau le malo le savali. Ele o se ata le lei mo Samoa malona lumanai. Ai mai se ole a fio ila tau o ile whaase fulu lima sfulu tau sanga le matua. O na a fianga e au fiai ma le tino puta e manatu le minista e a fua mai le fua te tawina o le tau mawhapa le ni e te tau na abe i ail whaataua au tātou tangata nu. Mo le tau sanga whaaltu pe lua o lua lima lua o lua ona wa ato whaatu i ai le se fulu lua miliona TALA i le whalapo putonga whaavae tau whatungao o Samoa. Inisi o TALA talia le whaamsino o le whaamsinonga mawulunga le tālu sanga le loia. Precious Chang mo se avanua e toi tolo ai le mta upu whaatau. I le tangi ele fionga fia mena o mi mta afa whaasanga i le li pālemia. La uli al mali e tōpula ta i vaole wa Tea Schmidt. O le tālu sanga alta maita i loia e pe ona li putia le newspaper observer. Talu e ono suia lo ia le fionga le pālemia. Ai o se taimi fo i lea o le atu inatu e talia tuai e o tuua ia e le itu tangi. O le tangi a fia me whaasanga le sunga la uli al mali e toa malta maita i o Lisa Schmidt. O le tangi na whaulu i le masina o ke topa whaasanga i le pālemia. O namta upeso tanga i le maliwal tamaita i Professor America Samoa ia Caroline Gabbard. I le lipoti wa matuai il whaamsinonga ia le avanoa i le tālu sanga le loia le entula iane mo la auli al mali e toa. Alo le masina le nei, po le masina Februari e wala awai mata upu tau civil. I le lipoti wa matuai le avanoa i le tālu sanga ale loia le ana tuula iane mo la auli al mali e toa. Mai la fo il whaamsinonga wo whai kilismasi e tuai nei se li isa avea ma leo le whalpuipui i tanu malala. I le umane o le whai unga le fionga le whaamsino Chachalala toa. Ma wati ia il whaasalanga whaafale puipui. O le whale tonu na tupu mai tau sanga putua na ilu o lua tolu. Ma li ipotia le People Observer mai le whaamsinonga sa tau mawhai le ali e mawane se tupe mai le aveta vale. O na. Maia i o e ina tua inga o lona talia o whainga whaala tua e au fia le tupe e silia le tolu se lau TALA. Inisio TALA o iei Samoa i vaita ua whaamati munga mataunu wai le pulenga. O le vanga walofa e si ilo na vaatele i le paumatu e ta oto ai sa ia toe le leifo i le tau o fōlaunga. O le ngā luenga lea na whaatino i le fiafia nafi mwhaafta iai e le pulenga le company le Bluebird Lumber Hardware. Mo le avanoa e malolo le leia i le vaanga walofa sa ia le tausanga fau e toe whaawa waian polkalame fuafuaina. I le whaamtalanga whaalawa i tele le tu lau le Samoa Voyaging Society o lo whaafta iai e le pulenga le Blue Nature Alliance i le langlongoino o lato ngā ruenga whaatino pei o le sisina e o le vaanga walofa e whaia sana malolonga. E le otalia ina e le chiuri po le vasenga o whaamasino langolango i Brisbane i Ausitalia. Le whaamtalanga le tamata la vau Samoa i lana tala sa le aiso na manatu e whaao o le maliu lon to lua peitai. O le mafua anga o le whaao ngā lima talu o na masalonga se i le tina o lana whanau. O le ungali i Samoa lea to o lima o la alo. O le whaalawalawe na tupu ia se te malu o lua tolu. Ai o le whaai unga whaatu alau lea so. O watu atua ia Februari o le tausanga fau e toe tula ia ili te malea. I le whaamsinonga e peo na li putia mai le TV fito Australia. Inisio TALA o TALA tuliloa mai le ofisa o leo mai a whaatulanga i nei i le aso sfulu lima. O le masina nei o te sema. Le taime tula ia ile le insilia mai vai lima. O lo tangi ai le whai pisanisi mai vai tele. I tu ua inga o loa wa ese mai le lotoa al company. O ta ua le pulo le pisanisi. O tele tau sanga taluna polonga ilan au whai ngāruenga i le la ua mea whai ngāruenga. Peitai, ua whaasole na whai tau wafe maa whetau o loa. Po vaenga o ta vale mamasini
e awa ese wha soli tu la fono. Na ta awel ta leo o whaia so enga ina o tātou whasilingia. O le mta upu leo o atu le li potia leo so ua lava moli mau. Ma whautua ina ilo e whaia moli anga whaasanga ile insinia. Mai tula ia ile so 15 o le masina neil whaamsinonga muli nu ule ali. O lo whai lava matupu le pe o le wila e pei fona moli maluina ai le vai aso taluai. Ma vea o se papolenga i le pulenga no whanga o lo tausi ai whanau na afia i sawanga ese mai o latu ainga. Ai o lo tausia i le lotoa o le campus of hope i tuana i mato. O papolenga ia afianga o whanau i taimi e whaima pe ai le wila na sa ili tonga fiti ai le pulenga o le to manga le latu pa anga le Rotary New Zealand. Mau o mai ei sui le Rotary i vai aso taluai i Samoa e mata i tū le mana onga ma awala e au ona whaatino i se fisoswani. O le fisoswani le utala noa i nei le vao le pulenga o le toomanga ma le tamaitai o Sandra o le Rotary ma Cory Mac o le insinia wila mai New Zealand. O lo volunteer pe ngā lulu e fua e tuli loa se ata whatatia moni solar panels e ngau sia mai ai le wila mo le lotoa a le Campus of Hope. Ma whaaftai ai le pulenga o le SVSG le fo ilavea i mai le Rotary o vaenga umalava o le whaatupuina o se sio manga file mu masaunga le mu mo whana ua Samoa. Ua tau whaitula i mai whaala poptonga tu ma oti le tunu e whaatino le sfuluono aso ngā luenga whaala wilua te atu i sa wanga ma whaala au whaasaina. E peo na ato whai le to manga mo e popo ngā tia le lotu mo le sfuluono aso e whai le lotu le Campus of Hope i tuana i mato i le tau le 5 i le ono i le fiafio le so. Le lotu le ata maiti umalava i le anganga o le novena ma amatatu ai le iwa aso le anapongi matalo sanga. Le ai amatai le fiafio le so le Campus of Hope o le anapongi matatalo mo mea umalava mana o mia i se tali mai le anganga pa ia. O whamanatu mai le Pristine Sili Niulina Chang o le fiafi nei le e whai ai le lotu le SVSG. Se fuluono aso ngā luenga whaatino e te atua i sa wanga. O le se fuluono aso na amata mai le aso 5 o Novema i le aso se fuluon masina nei o te sema. O le taula inga o le mau mo le nei tausanga o le o mai whaatasi e whaamuta sa wanga i lunga so ta inga tele vawe whaasanga i tamai tai. O se aso whaavao malo, whaamanatu whaatausanga ma whauma i le aso se fulo o te sema. O le aso fo i le whaapitoa alo ia i le ai atatau atangata soifua. O le maua lua o lua 5 ua whaatau le maua e o sa wanga tupu i lunga so ta inga tele vawe. O lo awhia i tamai tai o lato wata, tau whaamatau, o whaamatalanga e le tatau o na whaia whaalawa i tele. Ua mana o mia foi i le malo o na ngā lulue whaatasi ai o company tau so ta inga whaona ponei. Ma tangata ta ito tasi e ngā lulue le 4 i o sa wanga i lunga o fiso ta inga tele vave ai una ia awala e saonga le muai. O tala i o VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV le nei aso manuia tol mango joe whaopoponga i le aso ataya.